ба хотири арҷгузорӣ ва эҳтиром ба мансаби олии давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рамзи садоқат ба ватан, президент ва миллат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти таҷрибаи байналмилалӣ ва воқеияти ҳаёти ҳуқуқии Тоҷикистон, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои идро ба баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. дар лоиҳаи пешниҳодшуда масъалаи ба рӯзҳои ид илова намудани таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 16 ноябр пешбинӣ шуд. лоиҳаи мазкур 14 марти соли 2016 аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон онро 15 апрели соли 2016 ҷонибдорӣ намуд. мансаби президентӣ муқаррароти конститутсионӣ буда, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартибу шартҳои ба ин мансаби олии ҳокимияти давлатӣ интихоб шудан ва лаҳзаи ба фаъолият шурӯъ намудани президент муқаррар гардидааст. моддаи 67 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, ки президент пеш аз шурӯъи вазифа дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунад. 16 ноябри соли 1994 дар иҷлосаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёдкунӣ ва ба вазифа шурӯъ кардани президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. мақсад аз рӯзи ид муайян кардани рӯзи 16 ноябр ҳамин аст. ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон тибқи Конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта, президенти тозаинтихоб ба иҷрои вазифа шурӯъ намудааст. маврид ба зикр аст, ки дар роҳи расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон нақши фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалироҳмон басобузург аст. маҳз шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалироҳмон буд, ки халқи тоҷик аз парокандагӣ наҷот ёфт ва то охирин гурезаи тоҷик ба ватан баргашт. аз ин ҷост, ки хизматҳои бузурги ин шахсияти миллат ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд. мақоми роҳбарии сиёсӣ рамзи шукӯҳу шаҳомати давлату миллат аст. сарвари давлат дар баробари бардӯш доштани вазифаву масъулияти зиёди сиёсиву давлатӣ кафили сулҳу субот, оромишу амният ва ҳифзу нигаҳдории марзу бум мебошад. барои бунёди давлати соҳибихтиёр ва ҳуқуқбунёд шахсияте лозим аст, ки дар матраҳи масъалаҳои сиёсӣ, ҳалли мушкилот, сарҷамънамоии миллат ва густурда таблиғ намудани ҳувияту худшиносӣ ва худогоҳӣ дарки амиқ дорад. шахсиятҳои сиёсӣ тавассути талошҳои шабонарӯзӣ ва пайвастаи худ давлатсозиро ба сифати маҳак ва меъёри фаъолияти расмиву идорӣ қарор дода, дар ин самт ҷонфидоӣ ва аз худгузаштагӣ менамоянд. вобаста ба ин иҷрои муваффақи рисолати роҳбари сиёсӣ дар шароити давлатсозии миллӣ воқеияти замонию маконӣ маҳсуб мешавад. махсусан миллати тоҷик, ки тӯли 1000 соли ахир аз вуҷуди ҳузури давлати миллӣ дар масири таърихи ҷаҳонӣ ранҷ мебурд, дар ибтидои солҳои 90 асри 20 имконияти сохтмони давлати миллиро ба даст оварда, фазо ва муҳити интихоби президенти давлати миллиро фароҳам сохт. маҳорат, матонат, ҷасорат ва садоқату масъулияти пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалироҳмон барои сохтани як давлати дунявӣ дар муддати кӯтоҳи таърихӣ замина гузошт ва муҳимтарин дастоварди башарӣ сулҳу субот, амнияту ҳамбастагӣ, ваҳдат ва оромиши миллию мардумиро дар минтақа фароҳам оварданд. таҷрибаи сарварии президенти Тоҷикистон барои минтақа ва ҷаҳон дар ҳалли низоъ ва муноқишаҳои миллию мардумӣ ва динию сиёсӣ омӯзанда гардид.
اقدام‌های هدفمندانه و پیگیرانه سرور دولت محترم امامعلی الرحمن در راه تامین تمامیت ارضی و حدودی و رضایت و همدیگر فهمی ملی باعث شد که نامشان در تاریخ وطن، ملت و منطقه و جهان ابداً ثبت گردد. حس مسئولیت، هویت، ایمان به اصالت و درک وظیفه راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی الرحمن را به قله سیاست منطقوی و جهانی رسانیده است. تکیه به خلق و در خدمت مردم بودن را پیشوای معظم ملت محترم امامعلی الرحمن رسالت اصلی خود می‌داند و همیشه این رسالتمندی را از همه خدمتچیان دولتی و کارمندان مقامات دولتی طلب می‌نمایند. خلق تاجیک از روزهای اولین صاحب استقلالی سرور دولت محترم امامعلی الرحمن را دوست می‌دارد و احترام می‌نماید. از دانش، تجربه، مسئولیت و جسارت سرور دولت آموخته و تجربه اندوخته در حل مشکلات و معماهای گوناگون وسیع استفاده می‌نماید. با نظر داشت موافق بودن طبیعت مملکت به یکی از ساحه‌های افضلیتناک و پیشبرنده اقتصادیات دولت سیاحی به واسطه با تشبث و سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی الرحمن سال 2017 مقامات به تنظیم درآورنده ساحه کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت و من بعد فعالیت از بالای رشد این سمت مهم جداً آغاز گردیده با مورد عمل قرار گرفتن برنامه مخصوص استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و در این زمینه سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شدند از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی الرحمن. در سال 2022 با دستور سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی الرحمن به فعالیت آغاز نمودن مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی و مقام بین‌المللی گرفتن دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان به معرفی و رشد و انکشاف ساحه سیاحی در مملکت وسعت جدی بخشید. هدف این تدبیرها هم ترقی دادن ساحه سیاحی، معرفی شایسته امکانات‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، جلب سرمایه به انفراستراکچور سیاحی، اینچنین مساعدت کردن به احیا و رشد هنرهای مردمی میباشد. امروز ملت تاجیک افتخار از آن دارد که در برابر دیگر خلق‌های عالم حقوق و آواز برابر داشته هویت ملی خویش را در عرصه جهانی معرفی می‌نماید. با اطمینان کامل میتوان گفت که تجلیل روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشانه اخلاص و صمیمیت، محبت و قدرشناسی ملت ما نسبت به سرور محبوب و راهنما، رمز متحدی مردم در اطراف پیشوای معظم ملت است. سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن ما را وظیفه‌دار می‌نماید که برای عملی گردیدن هدف‌های دولت و حکومت در سمت تحکیم رکن‌های دولتداری نوین تاجیکستان و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی اهالی تمام نیرو، قدرت، توانایی و دانش و تجربه‌مان را به کار بریم.